इमेज पाउदा मिंग ताबिरिबा संगो युनाम अनुराधा देवी ना इकोनो खुरुमजरे हौजिक मरुइबा पाउदा एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर टी.एस. राधेश्यामना NCTE के चेयरपर्सन बिनी जोशी के उन्नतुना मणिपुर स्टेट के एजुकेशन सिस्टम हेना पगनबरी मतंग खनाख्रे ड्रग किंगपिन लुकपोजै जौगे के CBI दा सिनौ हाइबगे दाबिदा मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटीना वकन मिखुम सथख्रे लोइनाना इंडिया दा कोविड-19 के एक्टिव केस लाख अहुम लेसिंग मरफुदरा चमरेगा याखिमपन ओइरी हौजिक पाउसन बिजरी हौजिक दिल्ली के खोंसत लेरिबा एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर थोकसोम राधेश्यामना नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के चेयरपर्सन बिनी जोशी का उन्नतुना DM कॉलेज टीचर एजुकेशन इम्फाल DMCTE अमसुंग हिंदी टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज HITC इम्फाल के हौजिक ओइरिबा फिबंगी मतंगदा NCTE ऑफिस दुआकादा उन्नतुना खनख्रे उनकीबादुदा मिनिस्टर के माइकैदगे NCTE के चेयरपर्सन दा स्टेट सरकारना अतेम मतंगी मनुंगदा लौखलिबा फबा थबक थोरम क्याबो खंगनबग लोइनना B.Ed कोर्स ऑफ द NCTE अमदी हिंदी संसद पंगत प्रोग्राम HTTC की मतंगदसु वाफम क्या थमकिबग लोइनना स्टेट असगी एजुकेशन सिस्टम दा मरु एबसिंग अदुसु खंगनखि हाइरी उनकीबादुदा मिनिस्टर के माइकैदगे पंगदोखिबदा कमिटी के मीटिंग अथवा मतंगे मनुंगदा पंगथोक्तुना मिनिस्ट्री असिना मणिपुर के एजुकेशन सेक्टर असि अप्लीमेंट तौनबा थबक पाइखलगने हाइनसु खंगख्रे हाइरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ngasi जुलाई की तांग कुनगे नुंगथिन पुंग अनि फावबदा लेखिबा क्वारंटाइन सेंटर समरी रिपोर्ट के मतुंगिना डिस्ट्रिक्ट असि की ओइना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा एक्टिव केस मसिंग कुंट लेरी हाइरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अपुनबा मियोय चामक सुमना मापन कोविड-19 पॉजिटिव कंपाम ओइबदा मियोय मरफु मापन लैंगबदगे फख्रे डिस्ट्रिक्ट असिदा लेरबा क्वारंटाइन सेंटर सिंगदा ngasi नुंगथिन फावबदा अपुनबा इनमेट लेसिंगनिगा चहोमी यांखैनि तोय क्वारंटाइन तौरखि मसगे मनुंगदा इनमेट लेसिंगनिगा चनी मरफुनि पांग क्वारंटाइन मतम लोइबदगे अमदे कोविड-19 नेगेटिव ओइबदगे डिसास्टर तौख्रे हाउसिंग मियोय होमफुमरी क्वारंटाइन तौदुना लेरे लेना असना नारिबा मियोय कुनगे मनुंगदा मियोय निपाना कोविड केयर सेंटर कक्सिंगदा लैंगबगे थबक सथरे लोइनना कामनीपुर कॉलेज कक्सिंगदा लेरिबा डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग सेंटर दा अपुनबा मियोय लेसिंगनिगा चोम सुमना अहोम स्क्रीनिंग तौख्रे डिस्ट्रिक्ट असigi ओइना हाउसिंग कंटेनमेंट जोन लेट्रे हाइरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के SB विक्टोरिया यंखोंगे मियांग मखादा कोविड-19 लेना के मतंगदा अवेयरनेस प्रोग्राम अमंगसे अयो वाबकाई लमखाई बजादा पांगथोख्रे थरमदुदा SP विक्टोरिया यंखोंब कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ASP ओप्स KS मणिविहार ASP LO कक्सिंग A रोमेंद्रो ASP ट्रैफिक कक्सिंग A देवानंदा SDPO कक्सिंग P शंकर OC कक्सिंग AK प्रेमजित अमदी रिजर्व इंस्पेक्टर कक्सिंग P लोकेंद्रो सरुग्याखे थरोंगी मनुम चन्ना हियांगम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर अमदी नर्सिंगना करमना खुसा हमदोकनी हाइवेगे मतंगदा पोफम फंबी इमा इवेल संग उठखि कक्सिंग पुलिस के माइकैदगी वाबगाई लमखाई बाजार बोर्डा मियाम के खुसा हमनबा सिंटेक्स अमा खुदोल तमलखि ngasi gi thorong amari leinana SP कक्सिंग विक्टोरिया यंखोमना वाफम क्या फंगदरले अदो फगनबगी सु चांगसी वांखलई दुगा नुक्तिगी सु नामसे दुम हेंगलई कोई पुलिस यावग्रे मयाम खंबिरमगनी जिरिबमदाई कोई पुलिस मयाम अमन नादना थबक तौबगी ngasai कोई सि थोकलप खोटबा फ्रंट लाइन वर्कर ओइरुबगी सु कोई मयाम अमन नादना जि फगन बसि यावग्रे अथंग दैनक नक नाउजि थोबा युसले Autonomous District Council Sandina Morigi Tungan Tungan Bakaichen Singda Yansang Napi Yolibai Imasing Yauna Dukanta Pamliba Miyoshinda Marks Yantopa Amadi COVID-19 Dake Section Na Lainaba Wanu Singyaba Poster Campaign Chingba Paksana Pantokre Ngasigi Marks Yantopa Amadi Poster Campaign Adu Autonomous District Council Sandinge Member Srimati T. Cecilia Hawkip Jenaiwana Chawathodangka Lautuna Panthokiba Aduda More Youth Club के
थौमिसंसु याउखि ngasi thorom adugi makatana mori da leriba tongan tongamba bank singi staff amadi customer sing mori gi integrated checkpost singi manager Robin Gangte amadi ate staff singi yauna frontline da madhaw tawriba mori police ge OC Telekumar amadi 43 Assam Rifle ge CO Sumit Sud Singh dasu marks amadi COVID-19 dagi section na lainaba waru yawa poster sing yantoke Tarong mari lainana member Srimati T. Cecilia Haukip Chennai Wana Fondokibada Morigi Prasasana COVID-19 Life Chata Asidagi Section Lainaba Haiduna Autonomous District Council Samtingi Chairman D. Ringo Lamkange Lusing Makada Morigi Prasasingda Marks Yantopa Amadi COVID-19 Dagi Section Lainaba Warun Singyaba Poster Campaign Chingba Mamang Dagi Chathaduna Lakpake Sarukama Oina Ngasisu Hairiba Marks Amadi Poster Campaign Singh Adu Makatana Chathagibane Hairi Jiribam District Asigi Harinagar Ge Model School da Hangdukadoriba COVID Care Center CCC Jiribam Deputy Commissioner W Malingamba Chenglei IAS na Anirak Suba Oina Sankat Sakaliba Center Asi Ngasisu Yangsin Kray Ngasigi Yangsin Concert Asida SP Jiribam Morangtem Movie Singh MPS PWD Department ge Engineer MSPDCL ge Engineer amadi official kyasu concert aduda sarukyakhi ngasigi yangsin concert asigi matangda DC Jiribam W Malingamba Changlain haikibada COVID care center ase atuba matamda loshilagane SP Jiribam amadi PWD MSPDCL PHED Engineering yauraga inspection tawzade masi atubada complete sabal loiraba matung atuba matamda inaugurate tawzargani haina permission da haiki concert asida sarubya kiba SP Jiribam Moirangtem movie singha MPS na haikibada ngasi ke concert ase anirak suba oina yangsin jaba laksabane loinana hanang media na lana pau phongdok pirakpasi tahonjaning de hainasu SP Jiribam na magi oiba motso phongdok ke Praja Singna Atam Sangna Manglakpa Adugumlava District Administration da Sinarakpa Asi COVID-19 gi Mari Lenana Hangdokadoriba COVID Care Center Hojik Asi Anirak Suba Inspection Tore Leiriba Suriba Kroak Progress Asi Yamna Kumang Chausile Atam Kuikuidana function tawbe yanaba leiri Ngarang City Development Organization ZDO na Jiribam DC dege ayaba lawtuna Barak Circle hairaga khangnariba Jiribam ge boru wekra haiba mapam aduda COVID-19 laina gi matangda awareness campaign ga loinana total lockdown maram oiraga wanaraba miyamda singsu pikre Hiramasigi matangda ZDO ge president and Sadananda Maidina haikibada hauzik Jiribam da nongmanongge COVID positive masing hengalapa asisu thingnanaba haiduna Jiribam ge administration amadi Jiribam ge frontline da thabak tawriba CSO singa punna kusamnaduna thabak tawduna ngase phawlakle asigumba malimge oina kinaraba laina laisat COVID-19 amaram oiduna Jiribam district asida toina lockdown amadi pot yongpham sing thingba maramna miyamda chana thangnaba fangdaba Wanaraba matam asida JDO na COVID-19 ge matagda awareness pibagaloinana community suna leiriba boro bekra asida sing su bizabene haiki Drug kingpin Lukhosai Jo CBI da Sinau Haiba da Bitawaduna Manipur Pradesh Mahila Congress Committee na Congress Bhavan Mamangda ngasi nungtil wakan mipam pamduna protest okray wakan mipam adugi placard singda drug lalonba thaduna ba honabada senaba sing NSA da pagadabani CBI investigation of drug kingpin Myanmar drug ke mayukta lebkani haba placard sing paiki wakan bipam da saruya kiba committee ge president Surmana Phongdokibada thasege tang taramanga da Manipur Pradesh committee ge president M Okendro amasung CLP ge luchingba hanagi CM Ibobina drug kingpin lokosai zawge drug scam CBI desino hairabasu ngase pawa sarkage maikai dege positive response amata laktabadege amukhana ngasege concert ase changchinbade
अतुबा मतमदा लुकोसै जौगे केस CBI दा सिनो इन्वेस्टिगेशन दा सेनबसिंग सरकार के फंपाइबा यारोय तालिबा डिमांड सिंह सरकार असिना थबकता ओंथोकने हाइबगे थाजब थमले हाइखि मीडिया की थोंदा हजी ड्रग किंगपिन लुकोसौ जै जो स्काम CBI दा सिनो हैना डिमांड तोखिबा लेरबनेबा अदु ngasi फावबदा गवर्नमेंट की साइड की पॉजिटिव रेस्पॉन्स अमत लाक्तबदेगी ngasi Manipur Pradesh Mahila Congress Committee na amuk nahongna na ikoi government da remind tokjaba hai tare ko karigumba kaurumba leiragasu remind tokjaboi na ikoi khongjang asi amuk changjan jabani maroi na ikoi na point mari khap government da thamjari hanbada drug kingpin lukhos jo scam CBI da sinau ani subada drug lalon ba thadok na ba honari basing NSA da phagadabani number 3 da investigation manung da chenari basing sarkar gi phampai bi yaroi number 5 da मियाम ना ड्रग की मायोग तो लेप कनी हाईवे कोई की महिला की अपुन मगी ओबा खोलाव सी गवर्नमेंट ना अथुबो मतमदा पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी रखनी हाईवे की फुल कॉन्फिडेंस अदु लेजै राज्य सभा के MP ओइना खंख्रबा निंगथौ लेसम सना जावना हाइख्रे अहांगना MP ओइना हानबा पाइखकदब थबक संगदि चिंगी लमदा मई एसिंग लंबी थोंग अमदि स्कूल के ओजा लेतेब संग कोइना सतुना यांगसिलगा मरि लेनबा मिनिस्टर सिंगदगे फंड लौदुना संगनबा होनागने वाफम सिंग असि श्री राजा बैगचंद्र फाउंडेशन अमदि अतै लुप सिंगा खुसमनदुना गोविंदजी टेंपल लुनाना सेंगदोपगे थोरमदा लेसम सना जावना फोंदोखिबने लेसमना मकाता अदुना ngasi nungtin pung ahum tabada delhi dama imphal thadukuna tha sige tangkuni thoida parliament MP ama oina wasak lauragane ahangna aigi inaki phison setuna lining thau sanamahi ibudo pakhangba amadi govindji panduna imalonda wasakane aigi chingi sodaraba mafam sing koina satuna survey tawraga central minister singdage karam department singdage फन लौदुना सोथरबा अमदी अवार्ड सिंह थबक तौदुना सिंगतम मानब मियंगदा चंगने हाइखि ngasi संगदोपगी थौरम मदुदा यास्कुम केंद्र के MLA सैटबर्टा केद्रिगांव केंद्र के MLA इंद्रसिसु सरुयाखि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर DFO थवाल देवला लाइफ्रापंगी मियंग मखादा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी JFMC उयाल अमसोंग वाइल्डलाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन Committee WBCC Manipur Sintuna 71st Ban Mahosabha 2020 Forest Festival ge Thorong Kamari Laina Nangasi Uyal Chairap Singh ge Akoibada Uchara Cameron Thakre Thoramadu Saruk Ama Oina Chairap Singha Thangnana Leiba Labuk Mapal Singh Lambige Naget Amadi Chairap Singh ge Kairimbi Khok Chatpa Singya ge Lambige Nakal Singda Uchara Cameron Thajdan ke Housing Malingi Oina Aying Asage Kal Kairakliba Asege Maram Miamna Kangnarabangaktani Asegumba Miamgi Oiba Isu Ase Tenabada Eko Isa Isana Maruina Haurakliba Naron Singna Chawathodang Laudragade Mausagi Kal Ase Ngapangam Loy Hairaduna Mausagi Kal Ngaknaba Honabadang Asege Naha Singna Aso Wathodang Lobio Loinana Eko Puna Thodang Lobina Se Haina DFO Thawal Devla Leifrapamna Miamda Bildoki Tarongi Sarukama Oina JFMC Uyalna Mamang Sehige World Environment Day Amade Ban Mahosabage Thoramda Tongan Tongama Mapam Singda Mai Pakna Thakiba Mapungbarai Faraba U Panbi Singsu DFO Devla Leifrapamna Mage Staff Singaloidana Chatuna Yang Sinki Thoromaduda Yarpok Bit Officer and Birend Deputy Ranger T.H. Johnson Palenda Bit Officer and the Salaudin Thawalgi Wildlife Warden W. Ramchandra WBCC Manipur President Rabi Takelambam Amadi JFMC Uyalge Member Singh Club Member Singh Sarugaki COVID Care Center CCC Ama Haukiba Tang Tarani Tudege Hauduna JNM School of Nursing Thawalda Hangdokuna Matoktawa Hore Haina Thawal District Deputy Commissioner and Bandana Devi IAS na Thadropa Cherolamana Pongdoragli Thawanti Suki Cherolna Pallibade CCC Asida asymptomatic Natraga Yamna Kanadava COVID-19 casing Thamduna Checking Thorang Lokatuna Layambagi Thabak Sathari Housing CCC GNM School of Nursing Thawalda upon COVID-19 compound case Kuntrani Palleri
masida medical team singna nomada pung kunmari chumna makoy gi hawsang gi phibam yangsali CCTV camera haptana amadi inmate singna tawgadaba instruction sing announcement tawbagi thabak su mafam sida tawri loinana inmate amadi caregivers singe marakta pau faudungnaba contact number su piduna inmate singna thengnaba khudung sadaba amadi makoina tawrakpa complaint sing medical team da khudakta pau fauna hale karigumbada ka hena naslakpa patient sing awang batha ke medical facility phangadaba rims natraga zenems da refer tawri Masigidamak anaba sing hondo consent taunaba ambulance earmark tawtuna thamle haibagaloinana covid patient singi punsi kannaba frontline workers sing habadi doctor nurse police personnel driver caterer singna nungtinumi chupa ama awa ana khangdana thabak tawri haina so dc ke seron sina makhataragli Amaronda MC NREGS ke thabak singi engage tawduna job card verification amasung bank account sing present tawbage bank singda thabak chathariba Thobal district ke gram rozgar amasung PRI ge member singdege member khara covid-19 test tawda positive oire liba phiba masina maram oiraga National Disaster Management Act lesingani mangage section kuntra ge makhada Thoban district ke manungda leiriba bank sing post office sing July ge tang kuntra ru phauba kudak ge oina thingzele adumapo banking essential service sing ge damaktadi bank staff sing office da makhatana national directives for covid-19 management nga thabak so yagani hana deputy commissioner and bandana da thadropa cherolmana hairi hairopa 3 ge wangpok pidage Kachal Manbi Chingkong Pawgi Lambi Asi Jahi Kyadagi Sambidina Maram Oiraga Housing Nongzu Thamadamda Lomi Prasasingna Satuk Sasin Tawada Waba Mayonare Lambi Asi Yangsin Binaba Kana Amata Laitre Lambi Asi Numitarani Manungda Semidaba Tarakadi Social Worker Totum Sanana Semblagani Haina All Kanglipa Student Union Aksu Hatta Quarter Kanglagi Publicity Secretary Cherolamana Pogoragli The Manipur government has secondary lecturers welfare association to MGA's LWNA Manipur Chief Minister, Education Minister, Commissioner and the Director of Education as government school na kanna honabadagi government school sing yamna phagalakpa sida MGHLWNA thagachari haina association asigi general secretary Mzadumani Singana thadaropa chelo amana hairi Zerona sina makhatana haikibada government high secondary schools amade high school singe mahirui singna topper oirakpa aduki mate sokthopsai amasung takwi tambiriba oza singbusu thagasari loinana matungdasu hena apaba school amade mahiroi putokpirakane haina su thazai loinana haina cherol asina phongdorakli Kangpopi district ki manungchanna leiba Konsakol picnic spot COVID-19 laina laichat asina maram oiraga matam kaktana thingzele haina Konsakol picnic spot committee na thadropa cherolamana khangalaklei COVID-19 laina laichat asi sapharaba matamda Konsakol picnic spot committee ge maike dege miam khangna print amadi electronics media ge kuthangda khangalakani haina cherona sina makhatare India da COVID-19 na narambadagi phakibagi maseng laktaret hankre masi chada parabadi humphuni thoi dasmek taru amane sigibagi masingna lesson kuntret hankre chada parabadi ani dasmek mari mangani hana health and family welfare ministry na thadropa cherolamana hairi hausi pung kun mari ki manungda mioi lesson kuni thoi chatruka honpu mari phakhe hausi active oriba case na lakh ahum lesson marputara chamriga yankhai mapane Hauki bapung kun marigi manungda anova positive case listing nipu chamriga kun mangalake Indian Council of Medical Research ICMR na pongdoki bada hauki ba pung kun marigi manungda mioi lak ani listing yankhai taruka sumna kuntrama pant laboratory listing amaga chane humpuni panda test okay Kwaidiki Sanka Wangna Pakraba Union Territory Amadi State Manga Adudi Ladakh, Delhi, Haryana, Rajasthan Amasung Gujarani COVID-19 na Mioi Amapawa Sibale Kidraba State Singna Manipur, Nagaland, Sikkim, Mizoram Amasung Andaman Nicobar Island
लेबाक असिदा सिबगी चांग सादा अनि दशमिक मरी मंगा असगी मखादा सिबगी चांग लेरिबा स्टेट सिंगी मसिंग कुमापनी चादा हुंपुतरी के चांगदगी हेना एक्टिव केस लेरिबा स्टेट सिंगना महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटका आंध्र प्रदेश अमसुंग उत्तर प्रदेश राजस्थान रेबल कांग्रेस एमएलए सिंगना थांगलपा पिटिशन अदु राजस्थान हाई कोर्ट ना हियरिंग तवगी थबंग मखा सथखरे हाइरे कांग्रेस रेबल सेशन पायलट अमसुंग अतई एमएलए तरा निपान मखोइद पीरेब डिस्क्वालिफिकेशन गे वाफम अदु लौथोखिनबा पिटिशन अमा राजस्थान हाई कोर्ट ता थारखिबने कोना केस हियरिंग अदु इराय नुमित लेप्रे लेवल कांग्रेस एमएलए तरा मपन डिस्क्वालिफिकेशन गे नोटिस पिरखरबने गवर्नमेंट दा सपोर्ट तौरिबा एमएलए पुनमके केम अमा जयपुर लाइबा होटल अमदे सथरि हाइरे हौजिक अरोबदा मरोइबा पाउ अमोने पिजरी एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर टीएस राधेश्यामना एनसीटीई के चेयरपर्सन बिनी जोशी के उन्नतना मणिपुर स्टेट के एजुकेशन सिस्टम हेना पगनबरी मतांगा खनाखरै ड्रग किंगपिन लुकोजै जौगे के सीबीआई दा सिनौ हाइबगी दाबिदा मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटीना वकन मिखुम सथखरै लोइनाना इंडिया दा कोविड-19 के एक्टिव केस लाख अहुम लिसिंग मरफुदरा चमरीगा याखिमपन ओइरी इमेज पाउदंग ngasi di matang sida loisere ning tabi bisang ba kana